magbalik ko mo, pachetin reunion eh. Ngayon yung 50th, Yarina. Siguro naman, another 5 years, bayo ako datang. Baka pwede kong... Shorter. Na? Shorter gaps. Pwede kong dalas-dalasan ng ating kong akit. Anyapin ngayon, mag-immerse ko ulit Kenny. Kasi kay Baling Pulso. Kasi Join us. Ating Sinukwan Festival and then the Giant Lantern Festival is this year. Actually, sinabi ko, Pin, I'm chair of both. Kasi sabi ko, Pin, potang ko nanda ko kasi, yung memory ko kasi kayong Ligligang Parol, ay niyang anak ko. Ay, kailangan na chuma this year. Ay niyang anak ko. Yung tauli kong Ligligang Parol, 1980. Oh, see? Anyapin, ako mumuli, oring ating kong Parol Festival, gagawang ka rin. Oring ating ng bayong manimuno kayong Parol Festival, advisor na ako mo pa. Kaya isip ko, siguro kaya December, pwede na akong muli, lawen ko nung makanano. The same time, buri ko naman, kasi metong nga masanting kayong Parol Festival, inabemiya, Taste of Filipino Christmas. Kasi pati yung Pilipino, Kwame Atchan. Ne? Maglonging ya kanito. Alimbawa, King California, ating tamalis. Pero Mexican tamalis. Yes, Pati sinabi ko ng ating boboto, house at tamalis. Mismo din Pilipino, kumasa, mabigla. Ating kamakanya, kaya po atang Parol Festival, hakit dala, takman dala. Kanya man dala, etc. There was a time, including Panara, in-introduce me, kasi kapampangin niya ito. Panara, Our version of the empanada. The same time, atin kaming tradition mo naman na Parol Gallery. Itang oring malwat na itang Parol Festival, yung malalyari, ako kolekta mo din Parol. Yung masanting ka ako, ring ako hugse din Parol. Balo ko din generation of Parol. Anyapin kitang Parol Gallery, ating papila, ating Parol made of paper. I should see that. Ating Parol made of... you have photos or videos of those? Yeah. Ating Parol made of kapis. There was even a time in 2006 na special Parol jewels. Detang symbols dahil mo stars. Balo ko reta kasi Kong Fer Kayo na, ampoy Alex Pacho with Connect. And they went there. Yes, I was supposed to be with them for one reason. Kumekala ko, kasalanan ng Kong Fer kayo na. Ausan ko kanita, kasi columnist ko naman San Francisco. Tonet was there. The Auntie Dida, they met there. Pero detang Parolaita, edition Lareta, nangyata, Pin, sasabihan ko, Pin, dapat kayong Parol tamo, ipakit tayo tang evolution na. Wow. Detang miyalbang panahon, tang traditional bamboo, etc. Amit mo na Ching, Pangilinan. Amit kaya ba't sabi ko, may pagkwentuhan tana mo rin, kaya ba't sabi ko, atin mo naman ma-inspire kaya kami. Kami ma-inspire kami sa San Fernando. Ring ko. Kasi kadalasan ko tanda, gawa yung Parol Festival. IMC, kasi ako naman, sabihan ko, ating kong ugat King San Fernando, tsaka King UP, Lantern Parade Festival. Yes. So I have a two tradition of Lantern Festival. Ngayon, Dengalwa, I experienced the Parol Festival King San Francisco. Gawa laking local timoking Long Beach, timoking Canada, yung inspiration San Francisco. Ngayon, sasabihan ko, dapat ating concept sibling festival. Kaputol kayong Parol. Tama kayan. Yung buling sabihan na bantan timo takaketi, kasi yung advantage ko, compare ka rin albang organization. Ating ko connection sa San Fernando. Anyapin niya mag-festival la. Sabi ko, to be more quote-unquote na legitimate. Atang arts and craft talaga. Dapat ating San Fernando Parol. Nung bamboo lamang. Dapat Parol San Fernando. Combine ko itang ating world-class lantern with the community-produced lanterns. So, pareho lang mag-succeed. Ay, kasi... Ngayon yung San Fernando, gawa na ito, dem Pilipino, may halwang lugal, no? May ka-concept lang empowerment na let's introduce our arts and craft. Tama kanyan,
And parol is the easiest way to, kasi the museum, they will take it, Yeah, definitely. oo. They want an audience and they want Oo. an activity. Parang, Oo. the same time, kasi nga, magusto na yung diversity Oo. America. Oo. Antimo kaya kami, Soma Pilipinas. In character na yung Soma Pilipinas, to be Soma Pilipinas, karemposti, dapat ating kang kabit. This year, kabit dala parol. Anya mo muna, kapis lang kabit doon. Sabi ko, ela mag-survive din, rain or shine, ela mag-survive din. Pero this year, they were able to get, no? That ang outdoor parol. Yapin, ding ingkay kasi, ano yung sabihan ko kay parol. Den Pilipino mainton lang sarili dang expression, Okay. ne? Kasi they want to be kasing problema ng Pilipino kasi tang invisibility. Tang sinabi Yes, ko, yes, panay kang oo. invisible, Spanish, invisible Yeah, ka, Asian, oo, invisible oo, ka. oo. O na yung patsyak din parol. Filipino yun, tama kaya. Anyapin patsyak minta ka neighborhood at inyang parol. Filipino. Pilipino tama kaya. Anyapin itang It's an expression of the Filipino identity. Ang Oo. baski no kaninya Oo. makanya yung expression na. So yung buri ko sabihan, proud kang ikain, i-share. Ngayon po tang may publish kareng newspaper or TV, may cover la, makayan, kaya ba't atilo kay museum, acceptable na tayo. Ayan. So, kako, madagol yung bagay ita. Ngayon, At madagulabage for us in San but Fernando itang as well. Oo. visibility, the fact na may declare yung cultural heritage district, ibig sabihin, recognized na ito. Yes. Kaya ba't siyempre, kailangan ipakit mo itang character na ning cultural district. Anyapin nung den lamppost atin lamparol, makay na certain season. Kaya ba't kaya na kanito? Ito yung buri ko sabihan. Kaya ba't den artist sa local Filipino ka rin, mas maging creative la because atin lang, kumbaga, dininandakan dalan. Wow. It's your role now to roll Yes. and shows. To lead the way, Maki. Ay, kanya na ning kwentuhan ta, Gisan kata oras. Enjoy kun talaga. Thank you very much for coming. Thank you din. QMC.